bakomeje kumwe inzoga bagira iyo nyota irabaremerera ndatwitse iyo nyota nibazo z'abaca ikaze kandi nkusaba gukora subscribe niba utaranayikora. Iyi ni Urugero TV, turabagezaho amakuru yaranze uyu munsi muri gospel. Ndavuga uyu munsi w'itariki 22 Werurwe 2022. Mu ngingo turi bugarukeho turavuga muziki muri gospel. Haravugwa mu iserukiramuco nyafrika y'amakorali rigiye kubera ku nshuro ya mbere mu Rwanda. Tuvuge ku makorali yo mu Rwanda yatumiwe muri iyo serukiramuco. Hanyuma irwamagana turavuga ku mufrere ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana nyuma yo kumusindisha. Turagaruka amakuru mashya ari kuvugwa ku bitaramo Israel Mbonyi na Ivangenzi bagiye gukorera mu gihugu cya Israel mu minsi ya vuba. Turaza gusoreza amakuru yacu ku video za gospel zagiye zikoreshwa cyane cyangwa se zagiye zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni mu kanya gatoya tukagaruka mu buryo bwimbitse. Mu nkuru zacu reka duhere kuri inkuru mu muziki wa gospel. Haravugwa mu iserukiramuco nyafrika y'amakorali. Iri rikaba rigiye kubera mu Rwanda ku nshuro yayo ya mbere. Ubusanzwe yajyaga ibera mu bindi bihugu. Chorale de Kigali, Alarme Ministries, K International de Kigali nibo bagiye kwitabira iserukiramuco y'indirimbo z'amakorali. Iki gikorwa kikaba gisanzwe kiba ari ngaruka mwaka, gitegurwa n'ishyirahamwe nyafrika rigamije guteza imbere muzika ya korali muri Afrika, ikitwa African Choral and Gospel Championship. Ni igikorwa kizatangira kuwa 24 kigeze kuwa 27 Werurwe. Iki gikorwa kikazarangwa n'amarushanwa yo kuririmba kwa makorali, igitaramo ndetse no gutanga ibihembo. Ni ku nshuro ya mbere iki gikorwa kizaba kigiye kubera mu Rwanda. Kikaba cyarateguwe ku bufatanye bwa korali ya Kigali n'iryo shyirahamwe nyafrika rigamije guteza imbere muzika ya korali. Usibye korali ya Kigali izwi nka Chorale de Kigali na Alarme Ministries ndetse na K International, hari izindi korali zivuye mu gihugu cya Ghana na Nigeria. Iki gikorwa kikazabera mu Ntare Arena. Itike make yo kwinjira muri iki gitaramo, muri ibi bitaramo ndetse n'amarushanwa yo kuririmba n'amafaranga 10,000. Ibindi byose ushaka kuri aya makuru ushobora gusura urubuga rwa Chorale de Kigali kuri Instagram cyangwa se ukareba urubuga rwa African Choral and Gospel Championship kugira ngo bikorohere. Mu yandi makuru reka tuve i Kigali twerekeze iburasirazuba mu karere ka Rwamagana. Haravugwa amakuru y'umufrere ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana nyuma yo kumusindisha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri yabwiye ko uwatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana nyuma yo kumuha inzoga. Mu magambo yagize ati arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umunyeshuri, bikekwa ko yabanje kumuha inzoga. RIB ikaba yatangiye iperereza. Umufrere wafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kigabiro mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Uyu mufrere wafashwe icyaha kiramutse kimuhamye yahanishwa ingingo ya 4 y'itegeko nomero 39 2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 11 2019 rihindura itegeko nomero 38 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Ku cyaha cyo guha umwana inzoga, itabi cyangwa kubimugurisha, uyu mufrere mu gihe yagihamywa yahanishwa ingingo ya 27 y'itegeko nomero 71 2018 ryo kuwa 31 ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurengera umwana.
Dusoza ku makuru yiriwe yandikwa mu binyamakuru byo kuri murandasi, reka tugaruke ku makuru mashya ku bitaramo Israel Mbonyi na Ivangenzi bagiye gukorera muri Israel. Banki ya Kigali ni imwe mu bigo byinjiye mu baterankunga b'urugendo rutagatifu Twende Jerusalem rwatumiyemo abahanzi Israel Mbonyi na Ivangenzi ruteganyijwe muri Mata 2022. Umuyobozi wa sosiyete ya Go Hotel iri gutegura Twende Jerusalem, Betty Mahugu, yabwiye igihe ko Banki ya Kigali yinjiye mu baterankunga babo ndetse yanamaze kwemeza ko izohereza y'abakozi bayo 10. Yakomeje atangaza ko iyi banki yinjiye muri urugendo kubera umubano mwiza isanzwe ifitanye na ambasade ya Israel no mu rwego rwo gushyigikira gahunda ya Visit Rwanda n'umuziki nyarwanda muri rusange. Yagize ati Israel Mbonyi na Ivangenzi n'abahanzi bazaririmbira umubare munini w'abanya-Israeli bafatanyije n'icyamamare Avraham Tal. Nta washidikanya ko hari benshi bazumva ibihangano byabo bakifuza gusura u Rwanda. Urumva ko rero Banki ya Kigali izabishyigikiye gahunda ya Visit Rwanda, cyane ko mu bizaba bitujyanye hazaba harimo kureshya ba mukerarugendo ku rundi Rwanda, ariko izaba inashyigikiye abahanzi. Banki ya Kigali yinjiye muri urugendo ndetse biteganyijwe ko izafasha abakozi ba 10 babaye indashyikirwa mu mwaka ushize kuzitabira urugendo rwerekeza muri Israel. Twende Jerusalem n'urugendo rutagatifu rwitezwe ku wa 16 Mata kugeza ku wa 24 2022, rukazitabirwa n'abahanzi barimo Israel Mbonyi na Ivangenzi, bose bafite ibitaramo birenga 2 bazahuriramo n'umuhanzi ufite izina rikomeye cyane muri icyo gihugu ari we Avraham Tal. Uru rugendo byitezwe ko ruzafasha abazarwitabira gutembera ibice bimwe na bimwe bitandukanye by'igihugu cya Israel kiri mu bifite amateka akomeye mu bijyanye n'abakristo. Uretse gusenga no gutembera, ubuyobozi bwa Go Hotel buhamya ko abazarwitabira bazanarwungukiramo kugira umwanya uhagije wo kwihugura ku bintu bitandukanye birimo ikoranabuhanga, kuko bazasura bimwe mu bigo bikomeye byo muri Israel, ubuhinzi, ishoramari n'ubucuruzi. Ikindi nuko bizaba ari umwanya mwiza ku bashoramari bazitabira urugendo, kungurana ibitekerezo no kurushaho kumenyana hagati yabo, bikaba byaba intangiriro y'imikoranire no gufashanya kwagura ubucuruzi bwabo. Azaba kandi amahirwe adasanzwe kureba uko ahandi bakora ubucuruzi bwabo, bityo hakanarebwa niba hari by'u Rwanda rwajya rwohereza muri Israel. Igikorwa cyo kwiyandikisha kubifuza kuzitabira uru rugendo rwo muri Israel kirakomeje nubwo kiri kugana ku musozo. Byitezwe ko kizarangira kwa 25 Werurwe 2022. Abashaka kuzitabira urugendo basabwa kwishyura ibihumbi 2,800 by'amadolari. Azaba kubiyemo igiciro cya visa, itike y'indege, ibyo kurya n'icumbi n'ikiguzi cy'ubutembere muri Israel, aho bazasura ahantu nka Jerusalem, Tel Aviv n'ahandi. Uretse aba bahanzi bazaba baherekejwe n'ikipe y'ababafasha muziki, bamwe mu bantu bazwi bamaze kwemeza ko bazarwitabira harimo Miss Nishimwe Naomi wegukanye ikamba rya Miss Rwanda muri 2020, Professor Silas Rwakabambu uyobora kaminuza ya Coventry ku mugabane wa Afrika. Mu mavideo y'umunsi muri gospel, reka dusoreze kuri video ya Pastor Ndamayize arimo gusengera abasinzi kuva ku nzoga, ndetse na video y'indirimbo nshya ya Dr. Albert yakoranye na Nina Precious werutse gukora ubukwe. Reka tubashimiye abari badukurikiye. Ngaya makuru yiriwe uyu munsi tariki ya 22 Werurwe 2022 ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ayagiye yandikwa kuri binyamakuru bikorera kuri murandasi. Nakagaruka ya Urugero TV, ndakwibutsa gukora subscribe. Akomeje kumwe izoga bagira iyo nyota irabaremerera. Ndatwitse iyo nyota nibazo z'abaca ku kabari bahite bumva ikintu cyitwa isese, batangira amagambo y'amatapikiyo watapike kusudi hiyo pombe itoke, kubera kuko izi zana ekonomi bigatuma ekonomi cheza gaspiage ikaba. Turasenye mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese ufite musaza we cyangwa umugabo ukimwe inzoga tunamuweka katika ofisi ya mbinguni.